I pozdrav prijatelji. Danas pričamo zašto je Švajcarska toliko komplikovana da se osvoji i zašto je to zemlja koja je gotovo nemoguće da se osvoji. Zato predlažem da napišete neki komentar šta hoćete u sljedećem videu i da radimo, a mi se odmah bacamo na ovu temu. Ovo je karta Švajcarske. Ovo je Švajcarska. I graniči se sa Njemačkom, Austrijom, Italijom i Francuskom. Sa 5 država. Da ne zaboravimo malo, ni Lichtenstein. I Švajcarska ima dosta velikih gradova, kao na primjer Cirih, koji je glavni grad te zemlje. Šalim se, naravno Bern, koji je glavni grad te zemlje. Ali, ono što stvarno pomaže Švajcarskoj je ovo. Ovo što vidite žuto, to je ravnica, a ovo što vidite ovako brown, to su planine. Ovo su sve Alpi, a oni se nalaze u južnom delu Švajcarske. Također vidite, Alpi se čak mogu i da se vide na severnoj granici. Tu je malo lakše da se uđe u Švajcarsku, ali čim se samo malo spustiš, opet dolaze ovako Alpi, pa se opet ne isplati. Plus, Švajcarska je uvela obavezni vojni rok. I ima brda vojnika i odličnu ekonomiju. Također ona trguje sa svima u svetu, tako da je poenta da bi rat sa Švajcarskom bio loš za biznis, jer trguješ sa nekim ko ti da mnogo kinte i onda ako ga ti napadneš ti više nemaš te resurse. A i plus Švajcarska ima Alpe preko kojih je jako teško preći. Alpe su ih čak i sačuvali mnogo puta. Također i nacistička Njemačka je imala plan za osvajanje Švajcarske, ali opet nikom se nije isplatilo da ratove sa državom koja je u planinama i sa kojom trguješ. Tako da poenta je da bi rat sa Švajcarskom bio loš za biznis. Sad, što se zapravo dešava ovdje i zašto Švajcarska nije bila osvojena od Njemačke zapravo? I da li ona i dalje zapravo neutralna? Pa, Švajcarska je makar na papiru neutralna, ali to se sve jasno promijenilo pre samo nekoliko mjeseci, dana, nedelja. Kada je Švajcarska uvela sankcije Rusiji i time se stavila na poziciju NATO. U tom trenutku Švajcarska više nije neutralna. To se desilo predno mjesec dana, 2 mjeseca kada je Rusija već odavno bila u ratu sa Ukrajinom. Ali uglavnom pustimo sad rat. Objasnili smo zašto je ova zemlja toliko teška da se osvoji. Ali ajmo prvo da vidimo malo detaljnije o Švajcarsku. Švajcarska je podijeljena u mnogo regiona. Imamo Waadt, Freiburg, Wallis, Genf, Tessin, Grau, Bünden, Schwyz, Uri, Glarus i također imamo i St. Gallen. Također imamo i Bern koji ima ogromnu regiju ovdje, zatim Luzern, zatim Jura, Aargau, Cirih, Tügi i još mnogo manjih regiona. Sada, što zapravo tamo ima da se vidi? Pa, ovo je jedna slika Alpa. Međutim, Švajcarska je mnogo lepša. Predivne planine, predivni gradovi, ovako izgleda Bern. Jednostavno Švajcarska je previše bogata i zato se mnogo ljudi iz sveta, a pogotovo ovdje kod nas, sele u tu državu. Sada, poenta je sljedeća. Da li bi zapravo neka sila uspjela da pobedi u ratu protiv Švajcarske? I da li je neko nekada osvojio Švajcarsku? Jeste.
Odmah ćemo da krenemo od najpoznatijih primjera koga znam. A to je Napoleon. Napoleon je tokom svog pohoda u Evropu zauzeo i Švajcarsku i od nje napadao Rajsku konfederaciju. Sad, to njega nije sprečilo, jer je on, ne znam ni kako se probio kroz ove planine, majke mi. Ali uglavnom, poenta je sljedeća. Švajcarska je jedino što Švajcarsku možda i najviše čuva, to su Alpi. Da nije Alpa, verovatno bi već odavno ona ne bi postojala. Mislim, iako ona tvoj trgovinski partner, ona trguje sa svim živima, prebogata zemlja. I također čuvaju i dan danas neko nacističko blago. Ali o tome ne vodi se priča, što ih je možda i učinilo bogatim. Sada, problem koji Švajcarske jeste što ona nije bila, ona još odavno nije neutralna. Kako? Više puta je nenamerno, ali opet izvršila napad i invaziju na ovaj mali Lihtenštajn. Što se desilo pre 2-3 godine, kada su švajcarski vojnici šetali i nisu ni shvatili da su prešli granicu i da su već ušli u Lihtenštajn, jer se Švajcarska i Lihtenštajn smatraju jednom zemljom. I oni, kako su ušli u Lihtenštajn, to je objava rata, jer kada vojnik ili ti vojska od neke druge države upadne u tuđu teritoriju, to znači objava rata. I smatra se da je tu poginulo oko 20 vojnika i civila koji su jednostavno pucali na te Švajcarce. A također i to je dovelo do toga da je Švajcarska bila u ratu. Iako to bila nenamerno, oni su svejedno ušli u rat jer su prešli granicu. Tako da zapravo Švajcarska nije samo zbog ovog neutralna, nego i zbog toga. Također, 1941. kada su Nemci već odavno dominirali Nemce, nekoliko puta, čak preko 60, čak mnogo, 20 ja mislim puta, su Amerikanci bombardovali nešto što nisu smeli, švajcarske gradove. I to se je desilo jednom i onda još mnogo puta. Dok Švajcarska nije zvanično zabranila prolaz kroz njihovu teritoriju, bilo u vazduhu, bilo na zemlji. I pretili su da ukoliko bi neko prošao u njihov aviosistem i ušao, da bi oni pucali na njih. Dakle, šta je poanta zapravo klipa? Švajcarska je jedino što je nju možda sačuvalo jesu te planine i je ostala ta trgovina sa nacistima i tako to. Jer da nije bilo toga, mislim da odavno ona ne bi postojala. Tako da poenta je jednostavno Alpi su možda i najviše ovdje spas Švajcaraca. I tako smo došli i do poente klipa. Da li zapravo, a poenta klipa je zašto Švajcarska jednostavno nije progutana i da li je zapravo i dalje Švajcarska neutralna? Pitanje je vrlo jednostavno odgovoreno. I to je to, prijatelji, ja se nadam da vam se klip svideo. Ako jeste, naravno, pretplatite se na kanal. Vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!